Kompanija Interspeed Group demonstrirala je novu zaštitnu smesu za tubeless pneumatike pod nazivom Safe Tire. Testovi obavljeni sredinom decembra na Autokomerc stazi pokazali su da tretirani pneumatici zadržavaju pritisak i funkcionalnost i posle višestrukih probijanja metalnim predmetima. Na demonstraciji vozila sa tretiranim pneumaticima prelazila su preko platformi sa metalnim bodljama, dok su odvojeni pneumatici kontrolisano probijani šrafovima. Po završetku vožnje merenja su pokazala da pritisak nije opao i da gume zadržavaju upotrebnu vrednost. Rezultati ukazuju na to da smesa može da spreči nagli pad pritiska koji često dovodi do gubitka kontrole ili potrebe za hitnom zamenom točka. Safe Tire je formulacija koja se nanosi iznutra na gazeći sloj pneumatika. Kada ga oštar predmet probije, smesa se aktivira i zatvori mikrootvor. Zaštitni sloj debljine je 3 do 5 mm u zavisnosti od tipa pneumatika i namene vozila. Kako proizvođač naglašava, tretman ne menja balans gume, ne utiče na vozne karakteristike niti na potrošnju goriva i ne zahteva dodatno održavanje tokom životnog veka pneumatika.